skużawni, imma mhix faċli li tkun hawn titkellem. F'sena għamilna IVF, għamilna 3 transfers, tlifna 8 embrijuni biex min jaħseb li meta tmur tagħmel IVF la xi ħaġa faċli, la xi ħaġa li ħadd tagħmilha b'kapriċċ, qed tagħmilha għax tixtieq li jkollok iċ-ċans li jkollok it-tfal. M'għandix dritt ikolli tfal imma għandi dritt li jkolli ċ-ċans. Din hija karba ta' mara li tixtieq issir u li quddiem il-Kumitat tal-Parlament dwar is-Saħħa saħqet għaliex għandha tinbidel il-liġi tal-IVF li għandu pajjiżna bħalissa. B'opinjonijiet diversi jitresqu quddiem il-Kumitat spikkaw l-esperjenzi personali. Sfortunatament bil-liġi kif inhi għalija u għar-raġel hija restrittiva ħafna. Thank you. Hija restrittiva, jien u r-raġel għandna meċċ fid-demm fejn jiena ġismi kull darba jaħseb li jien għandi kanċer u jirrifjuta l-embrijun. I can bypass through surrogacy, imma unfortunately il-liġi ma tkoprinix. Uħti lesta li ġorli t-tarbija bla ebda ħlas xejn, imma il-liġi ma tkoprinix. Persuni bħal Leanne qed imorru barra l-pajjiż jekk ikunu jifilħu finanzjarjament. Dan kien ikkonfermat quddiem l-istess kumitat mill-ġinekologu Mark Sant, fisser kif pazjenti marru barra l-pajjiż għal surrogacy fejn persuna oħra ġor it-tarbija tagħhom u ma kellhomx għażla. I currently have 2 patients that have gone to Greece for surrogacy, and I will present their cases and then you tell me whether this is justified or not. One is a woman with congenital heart disease and the physiological changes that a pregnancy would bring about would kill her. Another is a woman with congenital absence of the uterus. Okay, so there are no doubt that these are genuine cases. Quddiem dawn l-esperjenzi ġenwini, iż-żewġ pazjenti kellhom offerti biex iġorrulhom it-tarbija dan mingħajr gwadan finanzjarju u mingħajr abbuż. Jgħid li għandna nagħmlu liġijiet li jneħħu l-abbuż u mhux ma jsir xejn għax naħsbu li jista' jkun hemm problemi. Quddiem il-membri parlamentari sar ukoll appell minn Donja Xikluna mill-Malta Fertility Network biex jintbagħat messaġġ li jwaqqaf l-istigma. Ġenituri bi bżonnijiet ta' trattament tal-IVF, mod partikolari dawk mhux offruti f'Malta, ma jersqux il-qudiem. If we look at these couples as a patient and there is a condition, a medical condition, and we look at them and we respect them from this part, we can't point our fingers because I can see it from the group because today we are NGOs, Malta Fertility Network, and we are also NGOs with European Fertility Network. So, and couples don't come for the support group because of the stigma. Tkellmet ukoll Klodetta Baldacchino li fissret l-esperjenza ta' familta biex ju żewġa saru ġenituri b'interventi li swew l-eluf inkluż barra l-pajjiż. Wieġbet lil dawk li jgħidu li dini sempliċi xewqa. Imma l-istint matern huwa ħafna ikbar mix-xewqa. U jien din ma nsejħilix xewqa, għax-xewqa li naqbad xi ħaġa Nikola. Xewqa li kolli dar kbira, xewqa għandi ħafna xewqat, imma l-istint matern huwa differenti ħafna minn xewqa. Bħala sostniet Leanne Spiteri li mnikta spjegat kif sallu ma kellix esperjenza ta' suċċess. Inqtajna mid-dinja la faċli biex tgħix, tara x'tara madwarek, li fifakrek fit-tfal, tieqaf ħajtek. Mhux faċli. Kemm tara koppji jitkellmu. Ħadd. Jien jekk xi darba ikolli tfal, żgur ħajkunu t-timbrati għax qed nipprova noħroġ vuċi hemm barra flimkien ma' sħabi biex inneħħu din l-istigma ta' koppji li għaddejjin mill-infertilità. Jiena nittama li l-liġi tinbidel biex min ikun f'każi kompleks ħafna bħalna ikonna id-dritt li jkollna iċ-ċans